Hello Garstin, agus fáilte a bheis go SpeakGaelic. Déan súil a hacah an dú. Súil. World. Ná uadhanan cloinear an crunne cé ar a chleachgach. Ach sauna ha sinne dal a bhríon mynnealwch agus min a réal chrísan. Od sauna'r fanas, space. Fanas a sin a cur na prospeig. Agus Jimmy'n sialmachgal a héitli rút ha iongantach. Be sin an réal sa neiche Ghàidhealtachd. That was a star in the dark night. Be sin an réal sa neiche Ghàidhealtachd. Fuirta sin céalbachach gyda rút ma a hawn. Agus taich gyfiacad sy'n bharrachd is. Ach ha céal eile awn a fys na syliadau na satcha ar erst sa frogram. Ach yn draasta na chaich sin J ha roin. Coiti sin yn tra chwach ofangach. Bíte társtára go háirid gan na Gàidhlig, fai cho cútramach sca a búir is títin mara. Bí Calum Maclean an sy'n bharrachd is. Agus cuide sin frí ar bríarachas fanis. Chiite yn crawn, yn sialacar môr, Chris yn tialacar. Han taw mewn yn eisiau cynnwch ygri chi a rwcwch sa hwcwch ans na station ynigtio agus a ha er y fi jalfasach a hwf Gaelic iwmsachwch. Holley NicAoidh. Fal siorst Holley SpeakGaelic. Ai joy. Nisio, yn un siw gein bicyn myntlia ag afo hun chwn na Gaelic? Well, fa mi a ffwrwch an Cambridge nu the hwyl of mi Gaelic is yn hyd trip a rif na mo e ha hwyl mi yen a Gaelic idir. Get a stoch a gro Gaelic ik mo hiisirin. Ach, fa mi ag Calum MacIlleathain, Gaeltachd an Cambridge is hwyl of mi cwtig yna fa sein. Ach, so de, can a fa sydd? Ach, is fa mi son jonsachig. Ach, ag yn amsyd fa that a fine cursus am mi an a Gaelic agus cheannach mi jóor learn to speak Gaelic no rutig an mar sin le Boyd Robinson. Agus an óir sin háisí cursa úd ag somorasteg an cursa intigi. Agus háisich mi an cursa sin an a dávílas a ga. So san óir sin hannig I adam, bechorgá céim a dhéanú an a Gaelic. So mar sin háisich mi céim ag colas hastal an a stjór a bheith. Agus an óir sin as sé dáfliún ag luis mi go somorasteg agus chud mi críoch I a chéim bí é canans cótar ag an hó mhór. Agus an óir sin chuaigh mi fastig ag an tó. Is fa mi a gópað is an cuasa chin leine a Gàidhlig agri cuasa an cuasa éintrigi. Slíach yn y Gaelic ma. Agus ha mi tug sin cwydioch gyfeilu y tchecysg chlasich yn echgersich agus a fiach yn y Gaelic a hors y stau. So háisi mi sin nu a ma mi hastig an hó. Tíoch run a pandemic. A háisich mi sin leine cúideach a go háidir trona pandemic agus bheit tóir compáiste chéan an ag an úna. Ach sa háidir tóir an an drás a ha glúis a húla dúne ganna gyms éirí an drásta ach ha mi an drásta cumul clásichin nu na súringos sin a dhéanú. Ach, ai spórsel. Agus ha uiach at hain an an archeola, san un sig ein bicin minna sin? So ha mi dyn nhw PhD archeolus agus iachtri agus dúlchas an gniafas femin na halaba van hek of lein dieg. So ha sin a kiel gumbi mi na traien gumatrich mar raltig. Agus hausa guma jail a vi a muir of lá a mui Cú nach chéil? Yeah, so ha mi guma jail cosach a bhaintich is beanting. Agus háisich mi sin nu cúteach nu a bha mi ag an dul mhór. Agus bhín a dul amach cóirí na Holley NicAoidh agus Yanni agus na beantain Élan scinich. Agus an drasa ha mi an a joas agus
glíchrí héid mis agus mo chéile amach iad a bhaintí agus ina tráin agus tíoch ha má a bhí a muich an a nátar. Well, tapleid an dras Tha Holley agus chili sin húket na saite a rur sa program gus bican ein amach met a chéal héin bhí fanas. Ach an dá seach iúnta hí sinne tuilíoch Gaelic. Nach gaf sin cuairt tro spéireann na Gaelic. Tá sin a dul choiad an trá chuach sa ghú iongantach. The conditional tense and the passive voice. They bican taich va bhríarachas nan planetsin. Sfera ha cutramach sin an crís gréine. The solar system. An crís gréine. Agus unan ile a ha gemacumantach anin. Spéireann. Sky. Nomagúte heavens. Spéireann. Nes be cuineacah gan bí sin a clechcach an trá chuig mar a chudig sin wood nó cud an céil an an bearla. Jún sig sin mu feich, sí, feich, agus would be seen, feichtse, feichtse, roia. Ach Jimmy an céistin agus frickerstin a clechcach feichtse. An feichtse na réaltan na bhruidhinn an sin. Would the stars be seen more brightly there? An feichtse na réaltan na bhruidhinn an sin. San frickerst jevinneach, a positive answer, can sin híte. Híte na réaltan. The stars would be seen. Híte na réaltan. Agus an rickerst aichel, chanaichte. Chanaichte would not be seen. Chanaichte na réaltan. Has brian rúd a ha a tachirst san lá haun, nowadays. Ach leis an trá chuach ha cialf eile ann. Gun rá rútan a tachirst san naum I galibh, rút rís an canar the habitual past tense. An bíte a coiad éith na réaltan le prospect. Would the stars be viewed with a telescope? An bíte a coiad éith na réaltan le prospect. Agus an rickerst jevinneach a clechcach víte, víte a coiad. The stars would have been viewed. Víte a coiad. Agus an rickerst aichel, chavíte. Chavíte, the stars would not have been viewed. Chavíte a coiad. Agus lárici sibh fistrachach miniteach a seo sa chóirsa leine acin. Nise, nach tuil sin an ninit far a bhfuil Seanna agus Luke a brian mina spéireann. Hanna Jonathan seo má Luke. Beáirú a bhí déanna bharrachd leis na camera an agad. Báist go bhí tucha jaamh an go scúr ach chnetáúnach am inise. Wá brí a chodacin. Ach, saon san nuige a ha nuiach a péin I cheannach. Saun agus tath beleachtar san iasad den frosbeic. Ha mír san té nas láidir an na hacam an réasta a cheannach, agus bhí mai seo íachan an thoiseach. Dé thug dúige na fanas. Bhí na sésa bh mui a ceann an taia cóndarí mo henir. Nuair bhain na haichin an dú dorócha. Híte an crán, an sealachar mór, Chris an tealachar, scíise stáíonn mó runach an iripil. Cha be réhatar an a bheits a ghineoch sin ach bat mineoch cáran. Bhí te társtára go háirid gan na Gàidhlig, bhí cho cutramach sca a buair is tíit an mare. Gabhach húr, gabhachháin, gabhach ann, caran Gàidhlig. Nuair a chur meach an duine, iniolan a dhéag mó chuid a flanaitin, agus spéireadar an chun na Gàidhlig. Bheith sin há iongantach. Bheith mis lentain a thula mission Apollo. Bhí sin a bhí go má Ag an nám a chaid Apollo a hen díag chun na Gàidhlig.
Fa coiú öfodach sa bhalagain nach doch rich kuntiach dunne garíroan. Cáte creachtse bh frospaig, a cús háise sa bhela. Hij gléig oracha mun koersten lochtfik. Geeft je schalig mag en speren van een sin. Gaan je kaar kolachri wie ik het van starsig jak het heen. A fachciise go bhfuil daine bhí féin jabhal an míorbhalach in na fiad chlís ag tua. En een mien en social to lániu. Stel zijn tenne Gaelic, virchlis, Shech, Aurora borealis. De revist na virchlis remire, skaun nach Janet Millich. Wel, ha min dagus gan feicsiwad. Ach, het je doch daar rút ille jeemtje nur a haas moeilir se frospaig. Tjeshin. Toch poa, agus feutje. An de lenshiv na húrst Luke is Sionach. Hog gdíomharan fubangach not rialteach ceann sa cháirigh. Tha Sionach a brian min a réal vatan, the constellations, na réal vatan. Chóla sinní a brian ri Luke, agus a gra híchte and crown. The plough would or could be seen. Híchte and crown. Tha Sionach miniolach iad na réal vatan, o the anime he cuideach and shalaketh mór. The great hunter, the hunter, mar a siar I ganicher o Ryan, and shalaketh mór. Agus huad sin bican briadachis minialich van Luke, mar Gàidhealtachd, new moon, Gàidhealtachd. Cainigh gnúrigeibh na programin goléad san tréisio ein iad iPlayer a BBC. Agus le fá hítalan channel YouTube SpeakGaelic. Agus mar a héilsibh ar a dhéanamh go rica seo nach foscríbsibh go channel YouTube SpeakGaelic. Ach an dráasta, Jimmy ein bican cháir go choiad a bhíist. Dé thug dúige na fánas. Ine seseve moeie kjoumen tha kondri mo henner. Nur van heichen en du doroche. Gietje en kraun, en shalakker moor, Chris en tjalakker. Skiesige starien mo ronak en irrepel. Ga bij réewateren was de ginjawach sin ach wat minjawach karen. Vietje tarstarige harit gan de jawich. Vai go kutremachers ska a boeier. Is teach and matter. Gàidhealtachd, 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 Coran Gàidhlig. Han taumaun splaid illegal called Calum Maclean. And turis mi yedig a chunamie vai a brian id tull id fanas a stay, an àite id fanas a mui. Ach, son an yedin inch had de huik me falkel. Stácha gan feisina amach in dráasta coiad a bheith amach. Sin sibh a cháirtin. Nise, ma ha sin gus a bhí anarach, féimi sin áte chuch, go bhfuil sin uairnin dúltach, that we sometimes tend. Uairnin dúltach a bhí mór as in héin. Conceited, mór as in héin. Or, trich cileor bís na cantin mú áte nach chéil a choimeas ann. Ach, en dú, ha misje a dóga áte agus monar go cíndeach chanéal a hafil san tuil. Chanéal. Seug, san tuil. Agus, cuid mi geall nach cúla mór an acafse mi héin ranna seo. Ma níú éh is gan cléinú an fuam I tílich a rás thucad sin machtalle, echo, machtalle. Nise, sanna bhí ceart sé machtalle nin cric I bacháir go rá. Go literal ha mach na crice a frickerst an fuam ac a tain. Machtalle nin cric. Sa bhíhantas chanéal machtalle a siasú roáta. Ach uairnin bí machtalle lentinach ann. Reverberation. Machtalle lentinach. A hésis, tád na sachin an avist. Ha misje a géanú áte sánrichte a hoog mach an dunne.
in táte us uaimere, most reverberant, us uaimere, syntel. Oh, agus bí fémacham éiteach Gaelic. Saunin seo an in inis an dún feisceir inar gáirtin a ha seán bharrach irim van darna cocuch. Tankichin alle in cloch en bruin na binne, into or inside the mountain, en bruin na binne, var na gaaiach dunje een skris le bommichin. She pressed in white nech glé jucher na larich. In toshach she fairness jech gan tanke. Right, if you lean, jump on the trolley there, down on your tummy. Jerry. Preston, this place is amazing. What makes this tank so good at creating these reverberations? Well, we think that because the oil is coating the surface of the concrete, it seals up any small gaps in the concrete which would absorb sounds. This place holds the world record for the longest reverberation ever recorded in a man-made structure. It does, yes. Professor Trevor Cox recorded a starting pistol, and the echo was 112 seconds long, which stands as a world record today for any structure like this. What's the best thing to use to make a clear reverberation? Well, a high-pitched scream is quite good. Bang, we can bong on the pipe with a bolt, and then if you listen, you will hear the sound bounce off the wall at the far end. Trichit Saga chicken. 32 seconds. Chanir sin no gana, ag sin jíadach ga clúas an mach an dunne. Ha mi ervi an an uavan roia, ach ha seo Gaelic. Ha an táte seo nes oscultje, ach ag a cheirst aum nes dúilje. Ha an bic an solas van tortje a lukuch le miat is doinjoch, size and depth, miat is doinjoch in dorachatish. Ha mi am zijn aatje is duriche sa romi riev. A chaneet mi itcher duach. Aatje vier ruutjoch a ha seo. Ha mi farachkin maar gewild mi nam hesu, e gavarker Fanis agus no rail chrissen, space and the galaxies. Fanis agus no rail chrissen eiche uur jauri. In Shogata ha Fanis een brein sjosje hookloch. Ach joy, gaan je lach een runa kan je ha? Ai, een rail zijn eiche gelier. Apabáte intineach, gocínteach chanil an lithe teann. Smid a chóla sin fa Calum ag toiseach a fís, ha sin ula uavan dúiltach. Sometimes we tend to be. Uavan dúiltach a bhí mór as in hín. Conceited. Mór as in hín. Agus mar a jalf mi gaív na bhráide sin an darna cialf a heic réalf sa neiche Ghàidhealtachd. Sé a macagur dunne a ha mór as hín. Jón sig sin cuideach go ré mach tadhal a haunan echo. Mach tadhal. Ach ma ha sin go bhí cearst sé mach tadhal an creek a bechorach lechgug. Literally, son of the rock. Mach tadhal an creek. Agus fríne iad miat is doinach. Size and depth. Miat is doinach nan tankich in alle.
Nach chuir sin fáilte a bheis Holley NicAoidh, agus Holley mar hafa sacad sé fanas cuspid a frógram seo, agus ha mi tuig sin go bhfuil céal teolaigh ac tain bhí sé cuspid. Oh, sure. Bhíh maithad a gopur san NASA nu a bha mí og, agus bhaising a fúrach feisc in it fanis cinnadach. Wow. Sin far a roa a gopad. Agus bhai na an táiseach bhai na neach mathematics, haró computer science an na siascatan. Agus sin agus chunig sin na rocatin. Well, sin bha me le géineach déich a chéine a hacha tain bhí feichcin na rocatin a suas. So bhaising mar a bhíh tú an nul bhaising go má feisc is an init fanis. Agus bhíh sin atá go lis mó hena bhath gus na rocatin ícin. Ha céinam cúteach bhaising ula a féthú tufa mui an scóil acing SJ Apollo a húntíag agus hai na spiritaran na astronauts. Chaiad seachad an scóil acing Neil Armstrong agus Buzz Aldrin agus Michael Collins agus bhaid an limousine móra agus chud sin ar láhan chora at a chaiad a bhil seachad. Agus ha mi céin seach go bríimion sin ar san úne bhór ach haís chuideach go búdach a húna. Níon sin éon bicin mena chréitih sin. Creatú a han ach sé dói bé a han agus ha mi son dúch a fáin so se fós eintin agus arthug eintin tro miorthug. Agus déan tlach go haú féin ma as an nealsanach sin. A bhí a sealting rútan mar a haiad garíú. Gunna bhí a cud stórian hadis iad na hacharas múd a hórst. Agus get a ha béha car darah múd a hórst ach bhí úsa na siasvich mar gan big. Sin go maíon sinneach. Agus féim mí hí seoch ar orst, ha mi chur céist ar thula duine a ha tualáir ar SpeakGaelic. Dé an napar Gaelic a searleit agus curson. Biolach do hennydd rútan nach do iolach do hennydd. sé abert uafasach iranach. Ironic. Agus cwt, ha sin a cílathe stocha go bhfuil rútan hau a fáin go má spátil úr nóga. Mar a sin beocht a hennydd Thai green curry. Agus sin é apar sé gasach lecha go furiste? Yeah, agus ha mi cleintin an apar go mai trí an a US bí at the canting. Biolach de hennydd rútigan. Well, tapalaibh go mór Holley apar go raibh tlach go bhain cleintin mit de lia héin chun na Gaelic agus dúnsa go cuideach mit de bheitthe. Ach is it nach tíl sinne chun an init agus go coirann din chórug a bheit itar Luc agus Sionach. Nuair a chur meach an duine, inolán a dhéag mó chuid a flanaitin agus spéiretar an chun na Gàidhlig. Bheith sin há iongantach. Bheith mis lentain a thula mission Apollo. Bhí sin ar a bhí go maíon sinach. Ag an nám a chaid Apollo a húntíag chun na Gàidhlig. Bheith coiú éhhabach sa bhealacin nach do chrit kunteach dunne garíúáin. Cáte creachte bh frospaig, a cús háis sa bhela? Tá léig áracha man cuairstún láchtmhic. Geibte sealaigh meach in a spéireann fan sin. A fachciise go bhfuil daine ar a bhí féin jabhal an míorbhalach in na fiad chlís ag tua. Ha na mian an sáisialt ó lániu. Nach tar sin súlaile ar roiaran, prepositions, le bican taich van chórug. Mar is tríche bí roiaran siimplí a cur an inimid gan tuisiil haverstach, the prepositional or dative case. Chóla sin an fachgal gealbach, mun, gealbach na beráia sa frógram a chan sa chórug huirst Luc, Ghàidhealtachd, to the moon, Ghàidhealtachd. Ha gan
a ruchgachig an roiad ga nio do. Agus leis gyda fachgal boran hawn yn gialwch, sé sio y fys y toirt idd gialwch a hyrachig gw Gàidhlig. Gan Gàidhlig. Agus fa apers gile ag siona gain da hyrys. Chun na Gàidhlig. To or towards the moon. Chun na Gàidhlig. Cofach ri roi'r yn ile, bu chun y cwr yn enymydd gan twysel gynetiach. The possessive or genitive case. Mar sin, chun na Gàidhlig. Agus an de hogsif tachartas ag animich sionach agus look, na fidchlís. The Northern Lights, nio an Aurora Borealis. Na fidchlís. Dé channer sa Gaelic san tadhal. Ha da achgal a frickerst tadhal na bearla, agus sé fachglan iasach a hauns na ga. An an luas, canny kuch, toirt, nio dúilt. Toirt, nio dúilt, agus ham fachgal sin a chien an bearla Ghàidhealtachd, tadhal, le a chudís ag an Ghàidhlig. As na dúchaintin an sa cháirt na héileann siar, sannilan scianach, rársa agus mulle sé sireatar a chanasat. Sireatar. Ha sireatar a chien an bearla Ghàidhealtachd, servitor, a bheit a cialachig table napkin, nio hand towel. Ans na sciadan fan an clóinead sireatar ha toilt nio dúilt gachlachig san tablecloth. Agus chanéileann sin ach blasat gin bheart na sgúilchaintin a dheoir sa Gaelic. Nach sin hiúil astar sa frógram seo. Chud sin ri ar briarachas me anas slé lihich an ctís gréine, the solar system, an ctís gréine. Agus ma chaite sin suas stácha gan feich sin réal vatan, mar an crown, the plough. An crown, nio magúte, Orion, an shalaketh mór, an shalaketh mór. Glach iallach arnada cúdeach, le lihich Gàidhlig úr, new moon, Gàidhlig úr. Wel, spéiret yn códa fé mi sin ulle a hín getalmh gus críach a chur a frógram seo. Fútisif tuileach daoineach gain I de chusper, agus ma chóirsichen, chlasichen agus go leor ile an láirichacin. Chun an áfrógram ma ha, mar sin leibh an dráasta.